تماشاوانê xanî tîvî dema we xweş be, hêvî dikim rew şewa baş be. Di vê xelekê de, di vê hefteyê de dîsa em ê mijara PKK, Rojava PKK li ser biaxivin, ew jî mijara rojbûyîna, rojçûyîna serokê Newewî, serokê PKK Birêz Abdullah Öcalan lê ji bo ku ev mijar biçekî bi we şîrîn be, pîwîstî bi qehweya espresso heye ku qehweyekî tehl ku biçekî ev mijara hanê bi we şîrîn bike. Em dest pê bikin. Rojbûna serok ne tiştekî di sireda rojbûna îsanekî ye. Tu rasterast bixwazî ona gurî em fehm dikin, em zanin rojbûna rojhilata navî ne. Birayê serokê PKK Mehmet Öcalan, bavê parlamenterê Dem Partî Ömer Öcalan, xalê parlamentera HDP Dilek Öcalan daxuyaniyekî ji bo birayê xwe Abdullah Öcalan da. Ev daxuyaniya hanê derbarê rojbûna serokê Newewî, rojbûna Apo, di wî warê hanê de bangekî kir Mehmet Öcalan û ciwana û jina ku werin rojbûna wî li gundî wî li mala wî pîroz bikin. Yani wekî tiştekî pûtperestî, hewldanekî pûtperestî ji hewldanên PKK, ji kultura PKK, ev tişberê tune bû di nava kultura PKK de û vegerin rojnameya serxwebûn heta yanî salên ez çi bêjim heta nêvî salên notî jî tunebû. Heta not û pênca jî tunebû. Carna jî çêdibû dizî bû. Nedibû mijara TV û medya û programa çê bikin. Tiştekî wilo tunebû. Niha heye, niha bîye kultura PKK û wekî vê hingî roj salvegerê PKK hindikekin çîroka rojbûna Apo jî kete nav û salvegera mirina dayîka wî jî kete nav lê kes behsa bavê wî nake. Kes behsa Ömer Öcalan nake. Kî behsa Ömer Öcalan dike? Yalçın küçük di pirtûka xwe ya kevin ku ez ê behsa wê jî bikim. Ew behsa bavê wî dike. Bavê Abdullah Öcalan, Ömer Öcalan dike. Ne Ömer Öcalan layê Mehmet Öcalan. Ömer Öcalan kalkê wan e bavê Abdullah û bavê Mehmet. Li gorî Mehmet Öcalan, li gorî nerîna wî ku ev rojbûyîna hanê, rojbûyîna rojhilata navîn ne a tenê Abdullah Öcalan e. Ez dikarim lê zêde bikim ku ev rojbûyîna Amerîka Latînî ye û rojbûyîna Welatên Yekbûyî Amerîkayê ye. Ev ne tenê rojbûyîna Apo ye, rojbûyîna Hind û Sindê ye û ne tenê rojhilata navîn, rojbûyîna Misrê, Efrîka, Başûrê Efrîka, Bakurê Efrîka, tenê dinya sekinî mabû, xetimî mabû li benda Apo bû ku Apo were dinyayê û hemû tiştên rojhilata navîn, ol û felsefeyê rojhilata navîn, dîroka rojhilata navîn, bajar û bajarokê rojhilata navîn, kultur û çande û nasname û netewên rojhilata navîn hemû li benda Apo bûn ku Apo were û rojhilata navîn biherike û şaristanî ji Apo dest pê bike. Yani bêhişî û ehmeqî û pûtperestiyekî wilo di dîroka na a Kurda de na a rojhilata navîn çêne bîye.
تراب حمو تشتي بروجبوينا آبو قريبده اف ربني هاني ده حزارون هذا الاسطنبولي مويديد لبيروا باريزري آبو ويشاغي عمر قنيش ابراهيم بيلماس عرفان دندار اوجي لوربون يعني شمر بحث كرن كو غيدية خو غيدان دي كي محمد اوجلان شما خو غيدان دي خير ويشاغي محمد اوجلان دخست اوجي ببارلمانتري چه هبو ويشاغي BDP بو BBP بو HDP بو نظام چه بو يعني كرافية جوان كرافية PKK كل باكل كردستاني چيكرن او جيت خست ببه پارلمانتر چي ببه چهار گوتنا نزانه با آخبه شبشبا دوي بي حالي بي كاوي فيا چها ببه پارلمانتر يعني اجا ديسا غيدي بو ونشما ديلك اوجلان وكريه پارلمانتر وچما لاي معمر اوجلان نكري پارلمانتر هنا ده حزار ونها ده انزام كان لاي عمر اوجلان عمري بي چو قيسبو يعني دوی قوناغ هانه دبو که دکاری بو به پارلمانتریان نا وی چاغی محمد اوجلان خود تنگی جانده بو خود غیی دانده بو کلایی بی عمر اوجلان کنها پارلمانتری دو پارتی چقل ماس پارتی موبر پارلمانتری هاده پی بو خوناوی بجیهات خواستکاوی بجیهات البت تشتكي فان رباني هان تننه يعني آبو وان كر تشتك يعني وكي مالباجي وكي عشير يعني تور فيجر مرو كولا وان كوكا وان بكل جبلجي كدنا فاد استادعي وتشتكي وان نبه والسر بشتا قلي كرد لسر خوينا قلي كرد آبو بو سروكي قلي كرد ولاي بري آبو بو پارلمانتري قلي كرد حمو كس فايدة كرج بي مسألة هاني و درباس بو چاره نيساني جي درباس بو روجبوينا آبو جي درباس بو روجبوينا روجلاتا ناوين روجلاتا ناوراز روج آوا و روجهلات و باكور و باشور روجبوينا حمو جدي يعني وی ربني هاني ولوی پرورده کرنه ولوی هین کرنه که بباندشتی هانه بیجی یعنی روجبوینا آبو نه تشتکیش رزیه ده اصل خود و لگوری نریناوی روجبوینا روجلاتا ناوینه ما بحثا عمر اوجلان كر محمد اوجلان منها بحثا كوريبي عمر اوجلان بك پارلمانتري دم پارتي دو پارتي اوجي داخویانی کی دایه ازگر پلیتیکا روزنامه یا پککی آل اروپا تی چاپ کرن و تی بلاف کرن دوی داخویانی ده بحثا سردانا خوا آپو کو خویای ده سیبیه که مهید چوی آپو دیتی چوی آب خودیتی کی عمر اوجلان لاوی کی لاوی محمد اوجلان دوی هفیبینه ده مدیا پککی نتنید ازگر پولیتیکا ده بلاف کری ده آنا فیجی ده داکتیه مليونري يعني تشتكي نو تيد ولو تيد تنية ابو بحث دك يعني ابو جوان دخوازك و هرن مانشتاوي يعني تولي قلب بن وبقل بمشن
ولو دد ديار كرن كو حياة چه درجة أبو قريداي قال وخطابة قال لك وقال كردو أساس دكر وجا أبو بحثا سوسياليزم دك وبحثا نظام شتك وبحثا بيرانين خودك بحثا بيرانين أبو وجميل بايك بري محمد أوجلان جي بحثا بمسألة هاني كرو كو د سالن حفتي وشش ده حفتي وحفده جميل بايك وابو مالا ابونا لقندي ابو وبافي وي عمر اوجلان درباس دبه وجوان ردبيجه و يعني با لقوري تيكست اكو د روشنامه هاتي بلاف كرن مرو بخينه كو بافي ابو شبه عاقله تيدي جيجي فهمدك كومونيزم چیه سوسياليزم چیه نتاو پروری چیه شیرت الوانده که دبیجو کو شيخ سعيد رابو سري هلدا جبو دوزا كردستاني نگي هشتشتكي عشيراوي هبو دردوراوي خلق هبون تشت بسر نخست وني تشتاب بسر بخن يعني عمر اوجلان بابي عبد الله اوجلان جميل بايك وج عبد الله اوجلان دبيجه بيراني نهان ديساتي دوباره كرن وكي يعني لغوري ما بيرانين لسر زماني عمر اوجلان ولد روشنامه بقيد وكي مغازله وكي دنابرا آخود لإمرالي ودنابرا جميل بايك لقديله وكي كو هنا حوالتي دوستاني نينا أو تيكلي جرمن يعني بحثات اشتي كيفن ديكل أبو بحثات اشتي كيفن ديكل بيرانيني كيفن ديكل لي بحثا زاروكتيا خوشي ديك ديسا يعني أبو هرتم بحثا بمثلا هاني ديك ودياخا وزاروكتي وبحثا زاروكرين قندي التركمانا ديك دماغ ودتشول ورد اخوان ليش مشتولو يعني إنسانين بس تعلقا بمجاري سياسي تنا فكاكاوي مسألة بكي سياسي سرو يعني ولو علمين ولو پرورده بونه سروكاتي دما ظهرو براتيا قعلان دشوبان كرد بودو چو قندي تركمانا هواري بي تركمان حبون دكارن ولو شروفه بكن ودكارن تشتالي جيده بكن وتأويل وتفسير القوري خواه شي بكن أبوجي قلق جارة بحثا زاروكاتيا خود كو بحثا حسن بن دال دك حوالي وي قاشو هري نزيك كل كامبا لبناني هات كشتنا زي بحثا حسن بن دال وبراي حسن بن دال حمزة بن دال جيبكم بس ننها لي تشتكو از زانم ومبري خوندي بزمان عربي جي خوندي ودو زبورم بزمان تركي جي هاتي بلاف كرن كو يالچين küçük dema او ريبورتاجا دريج او هفايفينا دريج كو با آبور چه كريه ابو بحثا ديسا بحثا زاروكتيا خودك بحثا ديا خو وباضي خودك روبالا سی ویه کیش وی پرتوکا هانه از بینیم پیش بری و پشتر ام بگرم بچکی باخ دوی پرتوکا هانه ده دوان هر دو روپالاده دیار دبه که آپو زاروکتیه کی گله کی دجوار و پیس درباز کریه شر و پفچون دنا براده و باب ده پرحبو ده جنک هار بو ما میره کی ربن بو تم يعني باv عمر اوجلان ji jina xwe ji ewê ji gazin dikir
آپو gazin ji her diya dikir. Li gelek ciha êberî yanî heta divê pirtûka hanê jî de heye, Apo gelek cara şerê diya xwe jî kiriye û şerê bavê xwe jî kiriye. Diziya bavê xwe jî kiriye. Çûye ji cizdanê wî bere dizî û ji malê reviyayê. Bi kevira jî bi bavê xwe şer kiriye. Niha Apo jî dikarin vê mesela hanê wekî şoreşgerî, wekî qehremanî ku yekî li hemberî bavê xwe rabe, bavê xwe pîs bike, diziya bavê xwe bike, li hemberî diya xwe rabe, diya xwe pîs bike, wekî şoreşgerî û qehremanî bidin diyarkirin, Apo şîn yanî. Yani heşayê hezûra we Apo çî dikarin wilo Apo biçe tuwaletê jî tiştê hemû kes li tuwaletê dikin, Apo biçe tuwaletê, Apo çî dikarin pîsiya Apo bikin helaw, bikin dims, bikin hingiv, dikarin xweşik bikin yanî. Pekeke dikare vê mesela hanê bike. Gemara ku Apo serê xwe bişo, gemara wî dikarin bikin yanî tiştên herî pîroz û herî baş. Ev tişt heye. û di hin dîmenên vîdeo jî de derbas bû, hinek Apoçî diçûn hewşa mala Apo axa wê dixwarin, heriya wê dixwarin. Ev pûtperestiya hanê, ev mirîtiya hanê, ev kertiya hanê. PKK gelê Kurd hin kesên Kurd gihandî wê qunaxa hanê. Mixabin tiştekî wilo heye. Lê di vê pirtûka Yelçîn Kiçik de eşkere dibe tekez dibe ku Apo bavî wî dimire di sala 1977 de û ew hîna li Tirkiyeyê nayê cenaza bavê xwe hazir nabe. Lawê mezin e, mezinê maleyê nayê cenaza bavê xwe hazir nabe. Heya wê derecê têkilî di navbera Apo û malbatê de, di navbera Apo û bavê wî de hewl xwasa xerab e ku dema bavê wî dimire nayê cenazê hazir nabe. Di pirtûkê de eşkere dibe yanî di Uja Yalçîn Kiçik ji ber uja jêr xweş dike, jêr wilo dike tiştekî baş, tiştekî qerase. Demek yanî ev propagandeya sext e, ev dîmenê sext e, ev qehremanîya sext e ku li ser Apo tê gotin, têkiliya wî ya malbatê û dayîka ewêş û dayîka nizanim çi filan û mezin dikin û dinepixînin, hemû vir û derew û tiştên tewş û valan e. Tiştekî wilo ne dayîka wî yeka wilo qehreman û aqil û bimejî bû, ne bavê wî yekî wilo zîrek û têgîştî bû. Lê rêxistinek heye vê propagandeya hanê malbata Apo bavê wî û diya wî û birayê wî û xal û xwarzî wî û birazî wî li ser gelê Kurd bikin zanyar û qehreman û şoreşger û parlamenter û kurdperwer. Pir cara Apo di daxuyaniyê xwe de berî ku wergirtin yan jî berî veger mala xalê xwe, dema ku Şamê bû û piştî ku vegeriye mala xalê xwe li zindana Emiraliyê pir behsa Hesen Bindal dikin. Ez dema sala 1988 ez li Şamê bûm. Ez dibêm qey me ev Hesen Bindal dîtiye. Hat mala kalkê min, mala kalkê malekî vekirî bû ji PKK re nas dikin. Apo jî mala kalkê min nas dike, Cim'a û Cemîl Bayek û Kara Îlan û Qara Sovana hemû hatine wê malê, hatine li Şamê, hatine mala kalkê min. Ez jî zaro bûm me ev Hesen Bindal dîtî berî werîkuştin li Kampa Lebnanê di sala 91. Birayê wî jî Hemze Bindal
اوی کو فوتوری ویدید مویجی دیدی حمزه بیندال نهال هانوفر لألمانيايش بكيكي توركتي اللي او طاهشتية او مو او كونتاكت هشتية تشتك لهمبري بكيكي رخنا تشتنابجة لهمبري ابو نابجة اللي وكي ريخصنا اندامه اف حمزة جي تشيروكا كوي هي ده حبسي دبو وده حبسي ده بيوغرافيا ويات حبسي تشيروكا ويات حبسي ده ناوا بكيكي ده ناس كريه تيكلي ودانوستندني وتشتي ولو أخلاقي وتيكلياوي بميرار يعني ولو الجوري انفورماسيوني كشمر هذا نقطن جي كسم كبري الزندان اندامين بكيكي بون الزندان دولة ترك دبانة كواف حسن بندال سيفياوي بيوغرافياوي رشبو حتى الرابور جي لهبريوي هاتي هلدان أصبح صح حمزة دك لما كنت زنداني دبو بشتي كوش زنداني درتي هاي آبوش تشيروكاوي هي جي روشاوي هي روشاوية جواكي روشاوية أخلاقي دندري زنداني ده هاي آبو رابور جابور هادي شاندن لما كو آبو للشامي بو أفيا دماش حمسيتي سربس بردان حمزة بيندال آبو چه دكي آبو ويتينه دكي شوفيري خواه ودكي وكي پاراستوانê xwe güvenlîka xwe wekî bakurî dibêjin yenî kî Hemze Bîndal îja şofêrê berpirsyara û ne tenê şofêr û parastvan e apoherekî derê ev Hemze Bîndal dibe wî parêze yekî din jî heye Hemîd ji Qamişlo niha li Almanyayê ew jî çîrokê apo baş dizane ev Hemze jî çîrokê apo baş dizane yekî dinî ji Kobanê jî hebû Ehmed ji nav pekekê raviya keçekî Qamişlo bixwe li Revan rewşa wî nediyar e hin dibêjin pekekê wî tasfiye kirî wî kuştî wî û rewşen hin dibêjin na rewşa wî nediyar lê evê ez mebesta me ev kesê ku nêzîkî apo şofêrê apo yekî din jî heye ji Farqînê ye Mêrê Mizgîn Amed min navî wî Rêdar navî nemate bîra me navî Rêdar jî hebû ev hemû evê kesê ku têkiliya wan di dwarê şofêrtiyê di kontakta wanî bi apo re dîrekt hebû û demdirêj çîrokê apo nas dikin meselê apo nas dikin qebhetê apo jî nas dikin Hemîd jî nazdikana li Almanyayê gibaxwe gelek mesela dizane dikarin yenî ev kesên han dikarin gemara apo têkiliyê apo bi jinar bi mêrar bi çi şêwazî dikarin biaxivin ev Hemze Bîndal jî nedûrî vê rewşa hane ye wekî şofêr wekî parastvan û wekî din di medya Tirk de pir behsa Dewlet Baxçelî û şofêrê Dewlet Baxçelî tê kirin şofêrê Dewlet Baxçelî çi bû Hemze Bîndal ew bû ev enformasyonên ne ku ez ceb xwe dibêjim enformasyonên ê ku ji nava pekekê hatiye gotin lê dema ku ji ev kesên han evê kesê ku ji pekekê dûr dikevin bi taybet evê nêzî apo şofêr yan jî parastvan naaxivin binirin ev kesên ku ji pekekê qut bûne ne şofêr bûn ne parastvanê apo bûn di nava medya pekekê de bûn di nava komîta navendiya pekekê de bûn berpirsyarê eskerî bûn bi şiklekî ji şikla her tim apo nedîdîtin tim ne li cem apo bûn
آپول شامی چید کی چنا که ji kîjan malê di çi kîjan malê van meselê hanê nedizanîn. Dibihîstin ji wan re dihat gotin lê nedizanîn. Dibi ku meselen ew xelîla taş niha li başûr û derdikeve li ser rûda û diaxive û lê tiştê ku ew hinek tiştî wî dizane, apo jî gelek tiştî wî xelîla taş dizane. Yani her du dizê qulekîn yani û ji xwe her du jî ji orfane meselê hevdû baş dizanin. Lê tiştê ku wekî şahid ji bo wijdanê xwe rehet bike, ji bo dîrokê rabe tiştekî zelal û dîrekt ser apo bêje, nabêje. Newêrin jî, ditirsin jî û naaxivin. Çawa niha ev Hemze Bîndal bêdeng e, ji xwe re jiyana xwe, karê xwe û mala xwe mijûle, evê din jî di vî warê hanê de ne. Kesê ku şofêr, parastvan, bi apo re diçûn dihatin, vana naaxivin. Yek di sala ew jî ji Nisêbînê bû ji Orhan. Ew jî şofêrê apo bû, hat gotin ku di bûyerekî trafîkê de jiyana xwe ji dest da. Rastiya wê bûyerê jî çi bû sala nod û yekê de kes nizane. Dibêjin ku bûyerekî trafîkê, heta bûyera Hesen Bîncal ku Şahîn Balîç Metîn bêhat gunehbar kirin û Metîn hat tasfiyekirin li bi hiceta ku hevalê Cîtemeyî û hevalê dewleta Tirkê û dixwest apo bikuje lê Hemze Bîndal hat kuştin û ev çîroka ku di nava dîroka PKK de hatî gotin hemû derew. Yani roj bê gerek ev dosya hemû vebin û werin naskirin. Hem ji aliyê cinayet, hem ji aliyê civakî, hem ji aliyê exlaqî dîroka reş a Abdullah Öcalan ku salane rojbûyîna wî rojbûyîna Rojhilata nabîn. Divê ev mesele wê roj wê bê van hemû dosyayê han, van rûpelên han, vê dîroka tarî, vê dîroka bi dizî an nayê gotin ji raya giştî re eşker e. Parlamenterê me hêja êdem partî ê ku me re dikare bêje mînak nivîşka paradigmeya birêz Abdullah Öcalan Sezayî Temelî xwedî wî ji gelê Kurd re bihêle, serî wî û binê wî û gewtî wî ji xelkê Mûşê re bihêle, ji gelê Kurd û Kurdistanê re bihêle. Bi rastî me bi Sezayî Temelî kêf kiriye. Gelê Kurd pê kêf kiriye, ne ez. Dem Partî pê kêf kiriye. Ne dûrî yani vê rewş şahanê Sezayî Temelî ew jî behs dike, daxuyanî daye, dibêje apo rê eşkere kiriye. Rê ji Sezayî Temelî re eşkere kiriye û ji dewleta Tirk re û ji Dewlet Baxçelî re û ji şofêrê Dewlet Baxçelî jî re rê eşkere kiriye û yani apo qelem dayê destê Sezayî Temelî ku bi destê xwe û bi serê xwe vê mesela hanê ji raya giştî re eşkere bike û dike. Teqsîr nake Sezayî Temelî. Yani feqîrê Xwedê emrê xwe li ser vê mesela hanê daye, temenekî baş derbas kir. Westiyaye.
وستیا يعني كدكي مزن خرج كريه سزاي تملي حتى جهاشتي في قناغ هاني ما شاء الله خدير محمد صلوات سزاي تملي حقوصا عمر دنابا تشبه تركر درباس كير و نبو بارلمانتر نهاب خيرا كردا بسايا كردا قونا ويسر كرسيا بارلمانتري رونشتي وميركتي بحثا چاره سريا پرسين روجلات آناوین و پرسين ترکیه دیک دخوازه دعوه که دبیجی آبو ری اشکره کریه ریا بر به چاره سریه به چاره سریه سزایی تملی ری اشکره کریه زلال کریه نقشه ری دایی دیار کرن لی دولت اترک گاوان آویجه دبی دولت اترک گاوا بر به آپو بر به سزایی تملی دباویجه ون ji PKK dixwazin kongra xwe li darxin, çekê xwe dayînin dibe hûn rewş û derfet ji kongrê re peyda bikin. Ma kongr ne hûlo ji ber xwe ye, çay û qehwa kongrê dibe hûn hazir bikin. Mêvanê kongrê, ey apo bi çi rengî tevlî kongrê bibe, sezayî temelî bi çê rengî wê tevlî kongrê bibe dibe ev ji kî tê xwestin? Ev ji dewleta Tirk tê xwestin. Yani bi rastî sezayî temelî ji binî heta jor aqilekî wilo stratejî ye. Aqilekî maşallah ji xwe dêre Mihemed Selawat yani gelê Çirk û gelê Kurd di kesayetiya sezayî temelî digêjin hev. Biratiya gela wekheviya gela di wê tunêla demokratîkbûyînê di tunêla paradîgmeya serokatiyê digêjin hevdû. Ez behsa serokatiya PKK dikim. Sezayî temelî aqilekî aqilmendekî mezin e wilo ji ser û binê xwe wilo nerîn û felsefe û tiştên wilo zengîn û rengîn ji wî diherikin. Ez nizanim çima heta niha dewleta Tirk guh nade ev cewherên ku ji devê sezayî temelî derdikeve ku ev cewherê hanê xizmeta çareseriya demokratîk a sezayî temelî û a Birêz Ocalan ku rêya wê eşkere kiriye. Hema merûl sezayî temelî binêre me re dibêje çareserî hindikek mayî ha. Yani saetek di saet mayî û ev hemû tişt çareser bibin. Fikrê serokatiyê, fikrê serokê Newewî û sezayî temelî wilo bi hev re yani me re nemazane çawa pesnê wan bide. Hevdû temam dikin. Serokatî, Birêz Ocalan û Birêz Sezayî Temelî hevdû wilo hembêz dikin, hevdû temam dikin ji bo berjewendî, xizmet, pêşketina dewleta Tirk û rojhilata navîn. Qezencên mezin in, destkeftên mezin in. Ez behsa kî dikim? Ez behsa Birêz Sezayî Temelî dikim û ez behsa Birêz Serokê Newewî Abdullah Ocalan dikim. Dibe gelê Kurd van cewherên sezayî temelî ticarî wilo ji rêzê nehesêbe. Eger gelê Kurd rêzê qedr û qîmetê nede mamosteyê hêja sezayî temelî bi rastî gelê Kurd ew ê wenda bike. 4 Nîsanê rojbûyîna rêbertî em di şexsê dayîka Eweş hemû dayîkên Kurdistanê dayîkê şehîda jî rastî bibîrtînin. Em vê rojê li hemû dayîkan
هبونا ریبرتی جبوی گل کرد جبوی گل رجلات نوین جبوی گل کو آزادی دخوازه و تای خواه پر جدایه یعنی تزانی یعنی کرد و کردستان تشتک نما بو لی او روناهی او شق او روژا کو هاتبو تاری کرن 1949 دا 4 نیسان راستی او روناهی لکردستانی وبو راستی او روژا کو هاتبو تاری کرن دوباره او روژ دیسال سر کردستان شق ودا به تیریجی خواه بروناهی خواه راستی شق ودا دیسا به مناسبت هم 4 نیسان راستی سری در ریبر آب و همو انسان آزادی خواست پیروز دکن یعنی نه جدایک بونا ریبر آب بویه یعنی راست اولک شخص ریبر آب و 4 نیسان لدایک بویه لی حقیقتک لدایک بویه آزادیک لدایک بویه انسانیت لدایک بویه یعنی کرد و کردستان دوباره زندی بو نه امتکارن راست وک شخص ریبر آب و 4 نیسان ده لدایک بو لی هبونه که حقیقت که افادت کن ها پارادیگمه ریبر آب بود دنها سالا کو امتی دانه 2025 به تایبت وی پارادیگمه کو ریبر آب و وی داویه یعنی بانگ آشتی و جواک دموکراتیک کری او هین زیدتر ده خویا کرن کو ریبر آب و راستیجی هبونه که افادت که کمبونا انسانیت امود کاره بجه گل کرد سروکاتی ده وکی کسایت کی نه وکی راستی زمان خواه چاندا خواه همو تشتی خواه دیروکا خواه کواندا کریه دیروکا آزادی ها جن آزادی ها یعنی تشتی کو سیستم ده آوا کریه تشتی کو هاتین آوا کرن انسان ده جهوره به درخستیه مود کاره بجه سروکاتی کمبونا و همو تشتانه نو ده آوا کرن همو تشتانه هویا گلانه هویا گل کرده هویا گل بندسته هویا جنانه یعنی هویا گریلانه تشتی کو ده آوا کردن تشتا کو دین زمان تشتا کو نو ده جهور خود ده آوا کردن و ده دفدور مود کاره بجه سروکاتی خوابون انسانیت تشتا کو ده مروواهی ده خاطی وندا کردن کمبون همو تشتیه دما کومره لوان دیبنی هانه دنره دیبنی ویدیو دنره و جوانین کردا ولو مجیه وان هاتی ششتن صورتکی خیالی لسر آبو چیه آبو کیه آبو وکی هلبستوانکی میل لديركا حمكو هي ناوي ويا دبقي عبد العزيز تمي تشتكيولو باوي فنرجرتي قوتن اجاولو هلبست على سر ابو دبي ابو قلا نكسك او ديروك ندمك او نزانم چیه او دریای نچمک او تزبیه نلبك وولو وفي رنجي هاني وابولو مزند كنو تربا كنو دنبخين وان شربانين هان وان گنجي كردا وان جوانين كردا ولو مجيه وانتي ششتن دلي وانتي ششتن ولو انتي كدي كرن تين پرورده کرن کو آپو پیغمبر خودی ملائکت زانم چیه و حاضرن و خوشبو آپو بدن کشتن نزانن که آپو يعني حشای حضور و خدمتچیه کی پر نورماله ج دولتا ترک آکور آپو یکی بولوی یعنی آپو یکی پر جمعی يعني پر حسانه و پر راحت تليفون جفوات كاف رفكه يانج فردا چتين رفكه يانج آمد دجله رفكه يانج كيره جزبير رفكه رمزي رفكه و ناموسان بين فرنكي و كريه آبو في اجتهانه كريه ده وان خوه وان ناموسا وان آني فرنكي آبو في كريه بليجي كريه و نهاجي دك دوی تمنی خوی 75 سالی 76 سالی جی کریه سروکی نووی سروکی بریز نه از وان تشتی هانده بجم هنجین انفرماسیونن هنجین نرینن و بکیشی به وان تشتی هانده زانه
و دزانن ku tiştê ku ez dibêjim mijberîka xwe negotî rastiyek heye bingehek heye xwe destpêre vana informasyonê hene lê mixabin lîskekî mezin û lîskekî pir bi qirêj li ser gelê Kurd hatî kirin rola dewleta Tirk rola dewleta Kûr mîtê heta niha di rêya Apo de di rêya PKK de van ciwanê han serê van çiyan ketine dev ji malê xwe berdane ji xwedina xwe berdane û bi vî şêwazê hane li ser Apo diaxivin temaşevanê hêja roj derbas nabin û ciwanên Kurd keçên biçûk zarokên biçûk ê Kurda 12 13 14 15 salî tên revandin ez ê mînekekî biçûk niha pêşkêşî we bikim hemolatiyekî ji Efrînê hatiye Kobanê keça wî hatiye revandin çend car vîdeo derketine bang dikin li PKK li Mazlûm Hebdî ku zarokê wan vegere ka li dengê vî welatparêzê hanê temaşa û guhdar bikin bişirin bê vekir Kurdo gelê co gelê Efrînê ez Efrînê me em locên em Kobanê rûniştine ji dihûnî de milletî Kobanê hikûmetî Kobanê qîzê me birine ji dihûnî de em ser êrin em nizanin tu ye me tiq û penayiştin me xwelê qelibon ji me re hawil nedon pîr û me bicî kiriye li bo malê ciwana ye û elelen aşkere me re dibe em qîzikê nodin dibe em nodin û ez reca dikim ji Qesedê û ji Mazlûm Hebdî û ji İlham Ehmed û ser serî me ser çavê me hikûmetî wekî ser serî me ser çavê me berê 5-6 peyometê done îşî welvê qîzkên hemûyî qîzik hîn emirî xwe 15 salî ye qîzik ne evê tiştî ye hin nisefî şaşê dixwîne qîzik ne evê korî ye û qîzkê nodin qîzik berê ji xênî de ketiye şede hene qofî wêgî li hev ketiye her fetrokê qof li hev dikeve malê ciwan kî ye filan kî ye em reca dikim vê qîzkê hînin mal bila belbelê me mezin çê nebe û bila em kes xwe neşewtînin û bila em te ewe çê nekin ji vê çê pirtir te elana çê nekin qîzê xelkê me re nikane zûrê bibe ge qerarê xwedayî ev tifleke ehdasike ev welatparêzê han ev Kurdê perwer û apoçî keça wî hatiye revandin li Helebê li Kobanê li Efrînê li Cezîrê li Qamişlo roj tune û keçên Kurda ê biçûk 16 salî 15 salî 14 salî tên revandin û wan dişînin PKK haziriya aştiyê dike û zarokê xelkê tîne dike esker dike leşker û govend û dîlan û tilêlî û vîdeoyê wan jî dikişîne û di medya xwe de Stêrk TV de belav dike xweziya ji mala Xwedê re zarokê Remzî zarokê xwe yanî feqîrê Xwedê yek ji wan hatiye kuştin yek ji wan jî ka jiyana xwe ji dest daye yan na yanî ew jî bi guman e lê zarokê Zibêr jina wî xwe xelas kir û zarokê xwe jî xelas kir ev kesên ku wilo diaxivin li ser medya zarokê wan di nava vî şerê han debana em wan bidîtane yanî carekî firda Çetîn behsa keçekî xwe dikir digot keçekî me heye li Fransayê wilo bi şêweyekî însanî diaxivî yanî û min jê bawer kir yanî min jê bawer kir wekî bav wekî însan ne wekî kadrokî PKK ku di nava medya PKK diçol û di nava PKK dimaye wilo behs dikir ev kesên nihan ku wilo rêklam û propagandaya PKK dikin ki kezeba wan di nava PKK de di nava van ciwanê han debana
بوی شێوازێ هاانێ بەهاتانە خاپادن ئەوی نەرینەوان وێ هەڵوەستاوان چاوەڵە مخابن ڕۆژێکی گلێکی نەباشە یعنی باژارێکی وەکی باژارێک کۆبانێ ئەv لەسەر سوشل میدیا تژەیە ڤیدیۆ ê bang ê malbatan ku zarokê wan hatine revandin bi taybet keç û keçên wilo bi temen biçûk emrê wan biçûk hatine revandin û tevlînava pekekî kirin mixabin rewşekî gelekî wilo hestiyar û gelekî wilo kambax û nebaş pekeke heta roja îro li Rojavayê Kurdistanê kiryarên bi vî şêwazê hanê dike û kes tune yani hemû bê çare ne ev berpirsê PKKyê ku li Rojavanê yek ji wan newêrî jî çarakî ji vê çîroka hanê ji vê skandala hanê ji van kiryarên xerab û revandina zarokar e çarekî jêrê bibîne û dawî li van kiryarê han bîne mixabin belê temaşevanê hêja ez li vir têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din ez ê we bi çend dîmenên vîdeo çend axaftinên vîdeo ê jinan ji bo ku hûn piçekî xwar bikenin piçekî wilo kenê we bê me dilê we êşand li ser revandina zaroka revandina PKK ji zarokê Kurdar ez piçekî wilo dwarê qerf û heneka de li van nerînê han guhdar bikin û ez xatirê xwe ji we dixwazim heta hefteyekî din li nava xêr û xweşiyê de bimîne ji ber ku wî hîn di teyarê de bû dihat bû dîlgirtin digot me karê jinê nîvco hişt ez ji ber Eğer îro sereka azad bibana şerekê İsraîl û Gaza jî nedibû yani. Çi qas yani em bêjin em nikarin rastiyê serok derxînin holê gib çi pênûsê xabê dema ku hemû dar bibin pênûs hemû pelên daran cî bilin bibin lênûs û hemû jî derya bibin avanûs yani ku em binivîsin rastiya seroketî em nikarin derxînin holê yadê wê ji me re pêxemberekanî rastî pêxemberekanî him jî yadê rêberek ha dinyayê ew rêber îro em rojbûna wî tînin bîranîn weko rojbûna Îsa tê bîranîn wek rojbûna pêxember Muhammed tê anîn çingî ew pêxember û ew nebî dîrokek Nuh ji gelê xwe vekirin